Phasalo 15 Jirania te 16 Mandainagar Pulinpur Achukthaini Tipra Mothani Batainai Jagadish Debbarma 21,500 te Jiten Debbarma 19,000 33 Wngmani Kwplai wngkha Phasalo Wngmani Yakulo Jirania te Mandainagar Pulinpur ni Khoroknwi candidate notigi Bodol Adongrok Khlaikha April Shalmaru Khlaikha Richi Songmani result Abahaikino Kani Cesar Achukthaini bisingo Kani Sibre Achukthaini Kwplai wngkha Tipra Motha Bodol Fungni Damsani Shiminu Lekha Jagadish Debbarma Jongmarini Lekhamong Phasalo 15 Jirania constituency ni Tipra Mothani candidate Jagadish Debbarma 21,500 Wngmani BJP candidate Obisi Debbarma no Mechenrokha Kwplai wngmani Yakulo Bodol ni Adongrok hom dotom khe rally Khlainai Kwplai wngni Jagadish Debbarma no logyo diyi Abahaikino Jongbario Kwplai wngmani no tiye candidate Jagadish Debbarma Khokshakha Fighting a tabuk 15 Jirania constituency ni je Kwplai ngi Tipra Mothani candidate sar Jagadish Debbarma Kwplai ngi Khorman Yakulo bo bai sing thai kok salai ne abahaikino no chung saimana nane je sar ni ti te waisa bo hai ma tongfika te waisa Kwplai ngi ti no no khori phaimano kisa sar cycle mo jiti mato abo bakawdo chongjak ani jiti maya abang jiti maya bobagra jitiwo Tipra sa jitiwo chungno je BJP sarkar state and union government abo willingly Chini basic constitutional solution khanyani bagi point to point je kok sawi chungbai accord khamani mo accord no delayed khaitomoni bini mukhom jobab ebong oboni theke BJP rok kaham kai surna ningtung sikhang ningtung obonang sawo ang taklaini mo edisi chongmoriwo 28টা kendroni jotto borom gnang butar srokno wanje yungtung hindu ungtung thuruksa ungtung Tipra ungtung borongno belai beleke hambai ma yaparo bofagrani kokbai sing thancha tongkai tamung state government union government tongmani porebo chief minister hai sara Tripura edisi kendro campaign khaimani porebo Tipra sarok nirop kai silent kai bobagani kokhnawai sungabo victory Khlaikha amtikhen tongtong thancha hangkai Kwplai ngnai ebong thancha tongkai jesak kuthuk pano basic demand no movement ni bisingte tiklaimano abonu praman wngkha hambai Abaikino 16 Mandainagar Pulinpur ni Tipra Motha candidate Jiten Debbarma 19,033 Wngmani Jagadish Debbarma no Mechenrokha Phasalo Kwplai wngmani Yakulo Mandainagar Pulinpur ni candidate Jiten Debbarma no ti Khlaijak rally Phasalo koksan thangi Jiten Debbarma shaka Fighting a tabuk je 15 constituency ni bisingo nugoi mankha abahaikino fighting tabuk je koi candidate bo bai sing himte kisa kok salayana boro gote ono fighting ke bilano sar sungai musunai bosak bot manai tini Kwplai ngi fighting belai na hambai sini bobagrano belai ki tini bini bising tikhe bini jare mo ekmatro sini bobagrani आशीर्वाद बोबाग्रानि हमारे ताई लोकरनि जे थानसानि फान जों फेरि Kwplai फि कतै ओइसा अवश्य प्रमाण खायो जे आगामी दिनो Tipra सरक जेखिनि बोबाग्रानो जों बसे खामजाक बोबाग्रानि इमानखो बक्थां खायासा पर्यन्त जों ओंखायनो आसुबिदा वाला Tipra सरक अब पुजि जामानि यातो फाइटि जामानि जेंगि जामानि Tipra सरक जे आबन लगे ओ Kwplai माने पुरा फुल कदिसिनि बोबाग्रानि Hai edisi Tipra Motha haponga asongmani bagi lukorok khatong tongthoni bisingte Batainai rokno lamjak sokaina harka Jirania ni Salo logyo Shimonte molini koktum Chini Khorang